Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силермен кайрадан кыргыз элинин улуу мурасы болгон Манас баатырдык эпос жөнүндө көрсөтүүбүздү улантабыз. Мен силерге мурдакы көрсөтүүлөрдө айткандай, мен Сагынбай Орозбактын вариантынын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндө роман жазганмын. Мыналар азыр силердин көз назарыңыздарда 5 томдуу Манас китеби. Мына турасыңар. Бул китептердин баары мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан экспертизаны текшерүүдөн өткөзүп, бул китептердин баары азыркы учурда кыргыз адабияты боюнча мектептин программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу китеби катары сунушталган. Андан кийин мен ушул өзүмдүн китебимди орус тилине которуп, ал дагы экспертиза текшерүүдөн өткөзүлдү. Өзүбүздүн баатырдык эпосубузду дагы көбүрөөк жайылтуу максатында мен атайын интернет сайт ачканмын. Анан ушул YouTube каналы аркылуу бир айдан ашык убакыттан бери силерге өзүмдүн романымдан үзүндү окуп берип жатамын. Азыр уруксат берсеңер, мен романды окушту улантайын. Соогат баатыр, соогат, кыйкырдын анын алдын тосуп чыккан эртөштүк. Манас ага догондун атын кармата берип, кан майданга кирип, кытайларга ойронду салып, асты үстүн кыйратып, аралашып калды. Көк темир кийинген 40 миң аскерди баштаган кайып даңын көргөндөн кийин лайлама, лайлама, лаху деп бакырып, жанына байкабастан келип калган Манаска найза салды. Манас сунулган найзанын учун кармап, suurуп алып, аскерине карай чаап жөнөдү. Калмак жарагын кайтарып алган баатырдын артынан кууп, кыргыздын колунун ичине кантип кирип кеткенин байкабай калды. Кыран Бакай кайыпты таанып, капталган найза сайганда жагалданган даң жаадай кара аттын үстүнөн жалп этип жерге кулап түштү. Анын ордуна тургуза койбой, күлдүрдүн Чалыбай оң колунан, күлдүрүүчү Абдылда сол колунан алып, көкбөрү тарткан немедей калың колдун арасына көтөрүп кетишти. Догон баатырдан кайып кандан ажыраган кытайлардын айласы кетип, кечке жуук чалгылашып токтотту. Эртеси күнү жер жарыганда каршылашкан эки тараптан тең оор жоготуулар койгону айкын болуп, аскерлердин жаткан өлүгү жуушаган койдой көрүндү. Үстү-үстүнө жыгылгандардын өлүгү үйүлгөн таштай жатат. Кыргыздардан 300.700 аскер курман болсо, кытайлардын өлүгүнө сан жетпейт. Ушундан улам эки тарап уруш токтотуп, өлүктөрүн таап, аларды көмүп жүрдү. Кеч киргенден кийин кытайлар кайрадан кайгырып, чуркай башташты. Ханзададан, Дүбүрө кандан башка башчы баатырларыбыздан айрылдык. Эми эмне кылабыз, кантип аман калабыз деп ыйлап, өзү шишитип, чалап суусун ичишип, аттарынан түшүшүп, жайылыктай калай кара жерди сүзүшүп калды. Эртеси күнү Кошой Манас баштаган кыргыздын колу добулду кагып, уруша турган жерине дүңгүрөшүп барганда, эси чыккан, шайы жок, эл башкарар байы жок кытайлар чегинип, Ымалай тоого бет алып, кытап жөнөштү. Кыргыздар аларды кууп, артта калгандарды аламандап өлтүрүп, аттарын алып жатышты. Манастын колунун арасында кыйынсынган көрөң боз балдарды аксакалдар жемелеп жатты. Эрдемсиндип илгери барба, чаппа, насаат айтып жатышты алар. Качып берген жоонун катын да сай болот. Кокусунан Кытайды кууп, арасына кирип барсаң, алар кыя тартып жаатса, өйдө өлүп кетесиң. Кыргыздар кысымына туруштук бере албаган кытайлар Дукан шаарын таштап, 200 000 колу менен асыр маймун туусуна Коктуга кире качышты. Жортулга чыккан 400 000 Кытайдан
бар болған жарым елі жұртына қайтып келді. Алардың арасында Қайыптаңдың баласы барына атам өлді, өзім көрдім мұны деп жариялап жүрді. Артынан қуған қырғыздардан қашып, Қытайлар Бадалтық қойлы биік тоғдан ашып, Шоң өзендің бойына түшті. Әскерлердің мұндай кейіш табалын көрген жергілікті ел, жашы, қарысы, қатын бала демей, бары дүрбеп үркішті. Алардың тегілген бойдан үйі, тірелген бойдан даны, жайылған бойдан малы, байлаған бойдан тайы қалды, желеде қалды құлын, мала елі құрылды. Қашқан көш екі тарабы көк бетегелі биік тоғлармен қоршалған Ақтаңғы қолытына келіп тоқтағанда, аны қорғау үшін қалмақтың әскерлерінің 300 жасы болып бөлінді. Аларды оңай қашырамыз деп барған қырғыздың 60 нөкері мерт кетті. Бұған не себеп болғанын білу үшін келген Бақайдың омырауысының жағанын оғы түйді. Оқты кім атқанын терістіре баштағанда, Қытайлардың көшінің соңында тұрған, сүлдерға мінген, құндыздай шашып құйылған, қурайдай белі буылған, қарқ алтын тон киген, алеңгер жағачан белгісіз қыз жаат қандығы белгілі болды. Қырғыз жөкерлері көш алдына бару үшін жөнге шығышты, қалғандары алғындыға барғандан қорқып тоқтап қалышты. Ушыл мезгілде алардың жанына аққуланы мінген, қолына ұзын найза қармаған Манас келді. Жігіттер, емне болды? Ачулана сұрады. Емне үшін тоқтап қалдыңдар? Аға ұзын бойлы, кең далы, сары жүзді Ақымбек олы Меңдібай жауап берді. Батыр, өзің көргендей екі жағымыз қапшығай болғандықтан қол жағынан дұшманнан көп екендігіміз ешқандай мағынаға ие болмай қалды. Емнеге? Сұрады Манас. Алдымызда Қытайдың 300 мергені тұрады, жауап берді Меңдібай. Алардың 30 қыз, қалған еркектер. Қыздар жалаң, еркектер болсын мылтықпен оқ атышып, уыш жеріне ешкімді өткөрмей, елден сүріп барғандардың барын қара жермен тең қылды. Алардың басшысы Қараберк сұлу екен. Қараберк? Ал кім? Таң қалды Манас. Сұраштырса, ал Қайыптаңдың қызы болып шықты. Аның оғынан қоқысына келіп қалған Бақай Батыр жарадар болды. Бақай ағам жарадар болды, чөчіп кетті Манас. Оға Батыр. Күні өлі басын шығып кетті Меңдібай. Батыр аға дағы сұрау бергенше, алардың жанына омырауысы қызыл қан болған, үстіне көк шарайына соғыр киген, беліне құрч ұзын қылыш байлаған, артына тегере қалқан елген, қолына ұзын найза қармаған Бақай атжан бастырып келді. Ава, сізге не болды? Жаратыңыз ор емес пе? Тыншсыздана сұрады Манас. Құдайға шүкір, бары жайында. Абалым азыр дұрыс. Сізге қандай жоқ дейді, ава? Мен қашқан жоқ, қайырлы бұрышпайды деп, чарайына соғытымды киген емес едім. Мұқақтана жауап берді Бақай. Бұл жерге келгенде, қайдан жайдан екендігі белгісіз, маға жанын оғы келіп, омырауыма тиді. Кейін білсем, мен Қайыптаңдың қызы Қараберк атып тұр. Қыздан жарадар болған мұрза болып, жаратымды байлатқаннан кейін құрал жарағымды алып, өч алып үшін қайра келдім. Аба, сіздің өчіңізді мен аламын, деп көзі өртпей қызарған, өртектей мойны ұзарған Манас ағасының жоғын күпестен Аққулаға аяқ қамшы салып, Қытайларға найзасын көтере чағап жөнеді. Қоқуй Манас, тоқто, бақырды Бақай. Өдім айып болма, өзіңді бас, қайт артқа. Манас аны сөзін ұқпай, желеген жерге жапырып, дұшмандарға жетіп барды. Жаңбырдан бетер жаға тартып, жазайылмен топ атқанда, анын жағалында шыдабай, қалмақтар тұш-тұш қачып, 30 күні қысқына қалды. Қыздар таштап кеткенге көзі қибай, алардың алдында тұрған Қараберк атчан чағып келе жатқан Манастың алдынан шықты. Аны қылышменен чабам дегенде, Батыр қолынан қармап, атының тізгінін алып, жолынан бұра тартып, қыздан қылышын жол жараны тартып алды. Қарсылық көрсеткеніне қарамастан, Манас Қараберкті ерден тебе-тейдей жұлып, алып, жерге жалп айта чағып, авасы Бақайдың өчін алуға ниеттенді.
Бирок Карабектин жүзүнө карап, анын сулуулугун көргөн ер азамат кызга заматта ашык болду. Uzun kirpikli, koğuş burun, kalem kaş, akakтай tunuk düştü, kara çeştü, bet acarı yıldızı kara börk, kimdi bolsa ışıklandıra turgan, Perizattan kem emes kız. Anı көргөндө 22'ye çıkkança burgaçıga gözün salmagan Manas, kızın kollarının mancalarında altın şaketleri yok ekendini gördü. Kalmakların saltı boyunca kүйөөгө тийбеген kızlarga аларды тагууга тыюу салына тургандыгын Баатыр жакшы билет. Ошондуктан Карабектин башы бош экендигин түшүнүп, Манас ага өтө ашык болуп, анын сулуулугунун туткуну болду. Манастын артынан жете келген аскери аламандап коюп, калмактарга чабуулга өткөндө 90 төбөгө бүт байлыгын жүктөп, качып бара жаткан кайыптын байбичесин Бакай кармап алды. Не сонун баарысы ошол төбөлөргө жүктөлүптүр. Кырмызы килем кымбат ба, кызыл де, жакутта, тулар турган асылы баары төбөлөгө басылуу. Кайыптын аял колго түшкөндөн кийин калмактар ого өтө дүрбөлөнгө түшүп, тоого качып өрмөлөп, мууну кетип чуркурап, кош аяктап жөрмөлөп, алды-арты карабай качышты. Жүгү менен төө, эри менен ат, ээси качкан мал, эми кантер экен деп эси чыккан жан андан көптүр. Муну көргөн Карабөрк Манастын ага суктанганына эч кандай көңүл бурбай, өзүн бейтаныс бирөө кармаганына аябай ызаланды. Жегеле күчтүү неме экенсиң? Өзүрүндү Баатырдын темирдей катты колдорунан бошонууга аракет кылган кыз. Аңдап турсаң, өзүң да, атың да башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Атыңдын мойну бир кучак, арка сындуу тобурчак. Айбандан сындуу атың бар, ар сөөлөтүң жанында жок. Адамдан башка салтың бар. Айбатың катуу, заарың күч болгон сен кимсиң? Мен Жакып байдын баласы Манасмын. Араңдан зорго жооп берди Баатыр. Аркы уругум Малашмын. Түбүң Түрктүн уулумун. А сен кимсиң? 30 нөкөр кызың бар экен. Ок жаадырып, жаа тартып, жоокерлердин баарын жадатыпсың. Анын аскерген Абан Бакайды жарадар кылыпсың. Карабөрк Манастын атын укканда селт эте түштү. Биздин элибиз көкүн шаа дейт. Жай алган жерибиз Саңыроо. Менин аттам Кайыптан, жооп берди ал. 60 миңден артык калмактай элибиз 4 атадан бери эч кимге жеңдирбей, бүгүн гана силерден жеңилип качканга аркасыз болду. Ооба, курстан боло сүйлөдү Манас. Эч ким жеңе албаган силердин ташталканыңарды биз чыгардык. Туура айтасың, Баатыр, ындын оче сүйлөдү кыз. Бирок сен көп шаттана бербе. Эгерде мен катын кылгам деген ниетиң бар болсо, анда сен соңунда кайткын. Эмнеге? Себеби сен атамды өлтүрдүң. Ачуу кыйкырды аттын элине көтөрүлө кыз. Муну агам айтып келди. Ошондуктан мага катылба. Мен олжа аял, сен менен жүрүүчү кыз эмесмин. Эгерде күчкө салып аялды калсаң, капилеттен бир күн курсагыңды жарып кетем. Жашыңа уру салам. Ургачым нерге тиймей, мурунтадан нуска. Токтоо жооп берди Манас. Бирок мен жанынан тойгондордон эмесмин. Ушинтип ызырынып тикилдеп тик карасаң, сени өлтүрүп салганга аргасыз боломун. Атамды өлтүргөн сага катын болгончо өлгөнүм жакшы. Аянылбастан сүйлөдү Карабөрк. Кыздын сөздөрүнө ачуусу келген Манас кылычын кынынан сууруп алып, аны өлтүрүүгө даярданды. Муну ойдо турган Бакай көрүп калды. Алла берген насип экен, казатта жүрөбүз, кыйкырды алкашатын үстүнө турган Манаска. Шарият боюнча олжого түшкөн кыздарга кылыч чапканга уруксат жок. Абасын сөзүн уккан Баатыр кылычын кайрадан кынына салды. Жайылданып өлөм деп сен кимге чечтиң? Сурады ал кыздан. Сага, ого өтөр ызырынып карап. Эмнеге? Мен сага эмне жамандык кылдым? Эгерде мен чындап аялдыкка алам деп ниет кылганыңда колго түшкөн атамды өлтүрбейт элең. Ачуу жооп берди Карабөрк. Сенин чыны каршыландардан болгонуңда мындай кылбайт болчу. Колго түшкөн элди өлтүргөн түбү жаман журттан экенсиң.
Атам чабышып, қан майданында оқтан өлсе, тағдыры ушундай экен деп тим болот элем. Бирок силер аны туткунга алып, коркуткучу көптөп өлтүрдүңөр. Ошондуктан алдап, аял кылып алам деп менден түк үмүттөнбө. Сен менин теңим эмессиң. Мен сага аял болуп, тирүү жүрчү кишилерден эмесмин. Тишетик деди Манас Карабөрк. Кызга эмне деп жооп айтарын билбей, башы маң болгон Манас аны коштоп, кокту дагы абасы Бакайга барды. Кармаганың кут болсун, шаңдуу сүйлөдү анын тууралай чыккан Акымбек уулу Меңдибаев. Ага эч нерсе деп жооп бербестен, Баатыр тегерекке көз чаптырды. Кыргыздар калмактардын үркүнүн тоолуу бойдон токтотуп, аскердик салт боюнча олжо алып, алардын шуурун кайнатып жатып. Аскерлердин кээ бирлери олжо кылыптар тандап жүрсө, башкалары төө, кулун, бийелерди кармап жүрдү. Үчүнчүлөрү бул койлорду бөлүшө албай барган. Элинин боздоп, ыйлап жатканын көргөн Карабөрктүн көздөрүнөн аянычтан жаш илчиз кылгырды. Өңүрөп ыйлап жибербейин деп элдин катуу иштеген кыз Бакайдын жанына келген туткундардын арасында апасын көргөндө өзүн жоготуп, көздөрү чанагынан чыгып кете жаздады. Апа, апаке, кыйкырды Карабөрк. Сен туткун болдуңбу? Өкүлөк тарабы алтын тасма менен кооздолгон узун кызыл жибек көйнөкчөн, жеңи жок көкемсилчен, анын сыртына узун, өтө кеңири жеңдери бар кызыл жибек чапанчан, кебезден жасалган тегерек сары тамшачан, чачтарынын учтарында күмүш токуттары бар баркы шүрлүктери тагынган, буттарына эчкинин терисинен тегилген узун кончтуу, такалары бийик кызыл отук кийген, кулактарына алтын сыргаларды, колдоруна алтын шакектер тагылган ине жалгыз кызын көргөндө боздоп ыйлап жиберди. Чырагым балам, өңгөшүн тартты ал. Сага эмне болду? Колго түшүп, кор болуп, олжо болуп кеттиңби? Мен сени үч агаң сыяктуу качып кеткен үлгүлдү деп сүйүнбедим беле? Көрсөм ага окшоп сен колго түшкөн турбайсыңбы? Алтыным деп байкуш эле күйүттөн жер жаңырыкта чыңырды. Энесинин сөздөрүнө ылабыз келген Карабөрк өзүн араңдан зорго кармады. Жок, апа, түн сүйлөдү ал. Мен эч качан, эч кимге, эч убакта олжо болбоймун. Мындан көрө өлгөнүм артык. Кызынын сөздөрүн уккан эненин көз жашы тып басылды. Андай дебе, балам, жумшак сүйлөдү ал кызына. Мындай жорукту баштаганың жарабайт. Эркек кармап кызды алган, мурунтадан калган өрнөк. Тирүү жүргөн пенде акыры талабына жетет. Эгерде чөшө турган болсоң, өзүңдү кордоп, калмактан келген бир күндө өлтүрүп, кыргыздар сени айталага таштап кетет. Анда мен эмне кылайын? Чинин араңдан тыйып сураган Карабөрк апасынын суу жүрөктүгүндө бир чети ачууланып, бир чети жаланды. Тил алсаң, өлбө балам, даярдык менен жооп берди апасы. Сени кыргыздардан ким кармады, кызым? Манас, ал сени эмне кылат? Мага үйлөнөйүн деп жатат. Бирок мен ага эч качан аял болбойм, чечкин сүйлөдү Карабөрк. Балам, жоошто сүйлөдү апасы кызым. Мен айткан сөзгө нансаң, Манас сөзүнө макул болуп, ага тийип ал. Сенин жараган жигит кыргыздардын пашасы кармаптыр. Өлөмүн деп коркутпай, анын өкүлүнө тургун. Кызым, жок апа, мен андайга барбайм, кесе жооп берди кыз. Манас ушундой эле жагып жатса, ага өзүң тийип ал. Бир тийди апасына Карабөрк. Балам, мендей кемпирдин кимге кереги бар? Маңдайына жылбышып түшкөн сары тамшасын өзү көтөргөн эне аргасынан күлдү. Өлөр атаң өлдү. Алам десе, мен да булардын бирине тиет элем. Карып калган катын, кажылдаган капыр деп, мени алар киши жок. Тегеректегинин баары бул сөздөрдү дуу күлүп жиберишкенде Карабөрк араңдан зорго күлкүсүн тыйып, апасына сүрдүү карады. Жок апа, мен Манаска тийбейм. Айылымды бүлдүргөн, атамды, жешиндерди өлтүргөн тексиз адамга эч качан катын болбойм. Кызынын жанын эптеп аман калтыруунун аракетинде болгон курган эне эмне деп жооп берүүнү билбей туруп калды. Кыз өз сөзүнө кайтпай тургандыгы анын чечкиндүү түрүнөн байкалып турду. Мындай болгон учурда ал душмандарга кор болуп, өлүүгө айталада калышы ачык айкын эле.
Mına hurmatlı yoldaşlar, bizim vaktimiz sonuna jetti. Men sizler menen efirden kayra yoluşkança koşuşamın. Hoş bolun, salamat bolun.